Hadin ke jingmat iki jingja syak tumbor ke bajuja nakapor syakapor hakitan kaput jong kajala Meghalaya. Hakaba ki pai ba Nepali ki julej ban penjulor barabor ki jingtung jingtap jong ki pai nong rep ki bakentup nakasnong ingsau terso umtara sopho bat kedok hati jong Kariboy district. Nakalian kini ki pai nong rep ki lalej banyak kundu ya ka deputy commissioner Kariboy district henen gasngi ban ujor halor kane ka benta. Badru ban IT ya ka dorkas ban dawa ya kilat jingeda ya ki pai ba kasi ki basyong basa hite gitan. Hakane ke jinglik kendu ya ke DC jong kita kinong rem ngai senran langru daki dekot jong ka Nyutrep National Youth Front Northern Region hapok ka jingelam ta uba Marcus Martin kumu presiden uba Thimaya Mangu lembat kiwe kirurang ba katkum ka jingtip balai itu baki pai ba Nepali ki basyong basa umru hapok ka jala Meghalaya Henry ki bala kampat baki de kinong snong jong ka jala Assam ki julej ban putut barwat ban tombor ya ki jingtung jingtep dakaba penjulur man kapor nadu ki jingtung ku musing usensar ki jhur ki jhep badru wat bantang ya palat arpo tuli ki jingtrep jong ki pai ba nong rep khasi ki basyong basa akte ka than nakaliang jung ki nong rep po bordar long ni kuwa long banakaliang jung ka disiru kan ya kersan bor ngin marba long banyak keren bat gitu karena pali kamlong ku menta namar ngi sutu ladang ya keren bat gitu karena pali ngi sutu bangin syara wat hagi bor jung ka karbiang long te nak takada long ngembang se ban wane tu edisi kan sulong no kum ka jinga tu nak benta bi long nong ya dalong la dajai ni ku ginorap la shala sisni namar bagiti kita karna pali gi basa ha murulong wat adu minta kita pendulor di jingtung te nak takada long ni kuwa ba nak yang dong ni ku ginorap long ban wan bu ya ngene jingto edisi bi edisi ru in la yo le se ban ya keren ba edisi jung ka karbiang long nak benta long ba ini yo ya jing arab ke long kum ke jing yada nak takaliang ni khot ru igini ki seng balang nak benta bikin arab lem yang ni nak benta ban tin lenti long ban po ya du ne menta siru kade ke jing tin lenti jong kini kirang ba long kini ki sya arab long ki sya tip ya ke jing jong yang te brodar nak takadau long ni alam tang ya ki nak benta bikin ya don lang bat ni te nakaliang jungi kinong rep te kam hi ka bahkmat ta kalong ba lada long ka bala bangi kuwa bawat ki ki marep ki bangi ladu ki bala sya penjulor karna pali ide banio ya ka kenjaju siu nakaliang jung ka karbiang long lan nakaliang jung Kariboy district lan na ki khar ki bala penduk no ya ki jingtung jingtep ki bangi la rep la yang bat baro ka ni snem ping baro jung ta snem ya kene ki jingja kala ja kham slem tang bang long ngimyo nong Kristen ngimyo supporter nak kata kadau long ngilong tangkum kinong rep ki beduna ke jingtip ki sempang te long nak kata kadau long ke kelas lem no long ba ngin poi hang ne long e pan wan e kendu edisi marngi ki bobit kinong rep long ngim don por ban long ngim tip da kano kelenti long ban ya la ne ban defend ya la jongro nak kata kadau long ba ke kelas lem no tang balong iwan bit jagi nong rep jong ketiga area kin ke besar pendulor lut ketiga jingtung sonsar sing TKI pada jubab lene ka kula ka bapio na deputy commissioner ke jubab na deputy commissioner kumbalong mentati ong bakal adir report in persang banya keren lene banra hakawi pat komiti adu menta nagalang ju umpat ju keren watang skentin ro halor ke jingja jong ketu ke jingbu wan bu polis output apo umruru nagaliang jung nong mikmat jung hedu menta umpat siam lakeren sagaweru kitigi karne peliki hebor iksan bor lo mentala arpusnem lai pusnem la sau pusnem kala don kejiarep agtigi jeka tang bakim pat don kitigi pulis apo umrulong kini kita karne peliki empat note ban penibor tenadu bakila yo ban bu ya ketika pulis pus apo umru kemun menta kila sedang ban lek don bor ini kesian nakaliang jungi tengi kuwa long ba nakaliang junung nikmat lengi tip udui bahapan syakri nak benda jungi pai ba kadang nakaliang jung MLA nakaliang jung MDC nakaliang jung Surkaro kada long kebala long bakin peniakaran lem din long ba lane ban ai men simlang ngi gum ginong rep ketika jaga namar ngidon ke pentor ngidon gilum kiwa na benta ban tri ban rep nanti ya kita di pentor kita di eru di belalong nadu di meit pei dan takadau ke long ni kuwa ba long bahaga pateng jungi ro kan long hi ke jungi
haki kun dikti jungiro tegumut nakaliang jung MLA MDC long ba de ginomi khmat di jungi bat inong ekran hak sarkar long lada long kabala long bakin penekran long ba kati gede kanong kenti ke jungi hadu kapaten ke jungiro kumpulong mentahi ngikum kaseng kabayang menta kari bijai bunre gimla khamda penpau ya ke ba susi kumba laja hakidi kinongrep kaba ki khan pali ki bosong hamru ki slur banlek ban penjulor ya ki marep ki taki marep ki ba kinongrep hakdi ke than ki larep chitom bros kita te kai kaba kaseng hi kasobonong kasobitaru sikat dai habi dei pat kane ke jingja kaba menta bangi kendu hangne kalong ba kinong mi khmat lane kita ki nongelam jong state nadu CM nadu ki MLA jong kathan MDC bo ki sunang tangban ang simtor bo andrai ka kam ka ba ngirun kam kum pai ba kam sim lai idak ai em te ka penlong hi kum kisang ban sobitar ban mi khmat ban aj ki chan ki norap ki sisong ki ba haba kapot kam hagi blok tu tengi wan sikma tu man prisluri kinorep bakin yarep hakal kha ki kum ki jurap nagi sapo sapos ne muncho te kaseng tebu jikerpat dia ka deputy commissioner lembaga deputy commissioner bakan pha ikseng syak sokar Meghalaya lane wat syak sokar Assam ru banu ndai ban penibor lane baniurat ya ka hok long pe membre kumtam haki border area kumbangi hadu menrahi kum kisang balang ngiyang skam ban yada yukut usam ngiyang skam ban burom ya ke kenungsnong ki bahap apo kari India ladai syaki khap border Assam lane Meghalaya ro ditangkawi golong kacing kerpat Meghalaya kaseng ba nginbu sya UMLA shwa ba khmat do ba unle EA ban ai kacing yada lane bon kren sikenten syak sarkar ban ai ke jingi kalat jingi na yakini norep ki basong seki than blok tu kamtam harai nontu tena leng HNF kaburu kacing kerpat ya sarkar kamtam kan ke sarkar MDA ke ba helam do konat sama bon unsimno ya ka lat garanti ban ya karno khamkoi bat bai uput usam khnang ba kanum ja kano jingja ka basusi ya ki bu jingi ki ba sa se khapot sabodat hangte